Jotono no lamsogo ani channel o engkai tomung no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai redi ang ketal job advertisement ta online information related video salam nga phadi tini kaisa ketal notification ai lainai o notification rijak abo angka staff selection commission government of India ni bukhak ti rijak o notification nga noro video no paithak jorate nai tongni kaham ka saimana ni bagai nga phadi official notification ai laina omokai to official notification o notification angka staff selection commission ni bukhak to notification rijago o notification rijak mane abo angka 1 tarik September 2023 o website o publish khlaijaka o jaga o notice rijaka abo angka constable executive male tai female abo angka Delhi police examination 2023 angka o jaga o important date rijak abo angka 1 tarik September ni simi chengnai application form last date tongnai abo 30 tarik September 2023 jora tongnai last date angka o jaga o norok ni correction khlaima abo angka 3 tarik bai 4 tarik October rijaka 2023 angka o jaga o norok ni CBT exam ngima abo khai December ni 2023 o CBT exam ngima ni sajaka o jaga o naidi pay scale rijaka pay scale angka pay level 3 abo angka 21,700 ni simi 69,100 khlai rijaknai o jaga o pay scale o jaga o naidi name of post angka constable executive cholarok ni bagai angka sini ST ni angka 242 ta vacancy tongo jaga o constable executive cholarok ni bagai haikena ta kaisa tongo jaga o constable executive female rok ni bagai angka 150 ta post tongo gai chela bai bwrui milogai oro total post angka 452 ta tongo total post angka to 7,547 ni bisingo 452 ta angka sini ST rok ni bagai o jaga o age limit angka je candidate 18 ni simi 25 years ni bisingo je candidate tongi tongnai a candidate norok apply khlai manai angka haipano jaga o sajak kaisini SC ST candidates rok ni bagai angka to te 5 years relaxation rijago gai 5 years kabang phano norok o post ni bagai apply khlai manai sin boro rok angka o jaga o naidi education qualification rijaka education qualification o angka je candidate o jaga o class 12 pass angka norok apply khlai manai ge tomung no norok apply khlai na musungkai class 12 pass ngai tongkha angka o post ni bagai constable executive ni bagai norok apply khlai nai mano o post ni bagai angka o jaga o bahai ke apply khlai na angka official link ri rnai ang o video ni description o tai official website no buri ruan norok thangai visit khlai nai di tai apply link ri rnai ang norok apply link ko thangai norok apply khlai na di ngai tomung no norok apply khlai na musung khangka ni yang ti norok apply khlai mano ang WhatsApp group ri rnai norok aro e tengai norok ano sunghor mano ani yang ti norok tomung no khlai na musung tongkhangka angka norok khlai mano angka o jaga o application fee angka o jaga o 100 rupees rijakha abo angka general candidate ni bagai 100 rupees haipano je buri candidate tai sini SC ST candidates rok ni bagai angka o jaga o norok o 100 rupees runa nanglak norok free o noro apply khlai manai oro je post tongbai mani a post to sini ST candidate rok free o apply khlai manai saka angka oro je CBT ngai je center of examination je computer based test ngai abo examination angka sini Agartala o tongo sini north Eastern region NER ni bukhak te o jaga o Tripura tongo angkai Tripura ni angka Agartala o simi na exam center tongo noro Agartala o na exam ri manai o jaga o computer based examination ngai abo tongo o jaga o MCQ types ngai 100 question tongnai abo 100 mark ngai o je computer based examination je CBT ngai abo 100 question 100 mark tongnai hini oro rijakha angka o jaga o tongo mention khlaijak o jaga o je subject tongo naidi general knowledge tongo reasoning tongo numerical ability tongo tai computer fundamentals MS Excel MS Word tongo abo norok naidi angka number of question o jaga o rijak tongo maximum number to 100 tongnai duration tongnai exam ni abo angka 90 minutes tongnai angka norok tomung interested tongkha angka apply khlai na musungkai to norok apply khlai nai mano o jaga o syllabus rijak tongo PDF to norok description no manane angka ang PDF no description ri rnai norok download khlai na dia o PDF no tomung no norok interested tongkha angka apply khlai nani
norokni CBT paikang kangkai physical endurance tai measurement test najaknai aboni yagulo norokni physical endurance test tai chelarokni bagai bwrwirokni bagai o jagao mention khlaijak tongo norokni race rok long jump high jump rok oro jotono mention khlaijak abo pai standard physical measurement najaknai chelarokni bagai height tongo jagao minimum 170 cm aipano relaxation rejaknai sini ST candidates rokno abo PDF o jotono mention khlaijak tongo norok obono apply khlaina sekang norok naina di tomung norok apply khlaina angkangkai tai general important instruction rijak tongo abo norok porimani yagulo norok apply khlaina musungkai eligible ongui tongkhangkai norok apply khlaina musung tongkhangkai norok apply khlaimano norok apply khlaina angkangkai ani yang tebo apply khlaimano ang WhatsApp group ri rinai norok 8 ongdi norok angte angbai kwrwngdi angkangkai ang PDF no description